ukuthi nizonqanda. Ungamgijimisa umuntu ohlala naye Ngizonqanda. Ungalinge nje uyiphinde le nto. Ungilethele ikamera. Mamela ke Thema. Ungilethele ikamera. Ufuna ngilethele Echo, bona rona retsa, siku machine, ungatatazeli, stay calm, don't say machine, it repeat. Welcome back babukeli bamabahle emakhaya, we back again njengenjwayelo. It's your boy guys uRich intwana yamaCranies guys. Izinto ezikhala kahle bafethu. Ngiphinde ngabuya futhi namaCranies guys. Sipalelwe namhlanje siye lokishini futhi sipalele umama namhlanje kodwa guys. Umama uthi uyakhala ngebaby daddy. Ibaby daddy uthi ayimuphi attention. Ngathi ubhale kanjalo lapho kodwa angifuni ukuthi nginithengisele inkukhu esesakeni guys. Ngifuna ukuthi siphuthumele kuye umama asitshele ukuthi kahle kuyenzakalani. Skip up amawathi. Ningakhohlwa ukulike, ni share, ni pin and subscribe guys. Rich Nation TV njengenjwayelo. Thank you ngiyabonga asibangene. Mumlise kunjani? Ngiyaphila njani mfana wami? Ngiyaphila man mamzeshi imlomuntu yabona. Ngifikile njengoba ungibhalela yabona mamzi. Email yakho ifikile just ukuthi like baningi abantu esibasizayo kodwa namhlanje ngithola i-chance ngifuna ungitshele mamzo wami ukuthi kahle kuyenzakalani wasibize la. Ngiyabonga mfana wami ukwazi ene ngizokhuluma nje ukuthi ukunibiza kwami ubaba wabantwana bami usupport abantwana kuphela mina kanginikeza imali yebo inkinga yami ile akasakuphi allowance akasanginikezi nje makenzela abantwana bakhe uqedile nihlala nonke kodwa yebo manje mamzo like mawumbuza ukuthi manje why mina ungasangiphi imali like uthini uthi yena mina imali make nginika imali mina ngihamba ngiyohlala nabangani kunokuthi awuhlali nabangani mamzo uyangisukela nje ufuna ngihlale ngo-housewife ngihlale endlini njalo yebo and uyaboreka endlini ngiyaboreka endlini hayi mamzo ngifuna ukuthi siye kuye size ukuthi kahle kuyenzakalani yabona yebo ngaya kuye ene inkinga yakhe amantombazana uthanda abantu besifazane uthanda abantu besifazane uyaphuza hayi sizozama ukuthi siyokhuluma na singamthola nje like njengoba sithi manje sifuna ningamthola okay hayi asibonge mamzo ngicela masifika lapha umtshele konke ungamsabi ne sizokusiza mamzo thank you siyabonga mamzo manje njengoba sibuya kwakho singamtholanga ngicabanga ukuthi somthola njengoba siyehlala estradini sizomthola la ephuza khona khona la ephuzela khona yebo usho ukuthi somthola lapho mama somthola khona kula ephuzela khona vele kusho ukuthi njalo mangekho endlini ulapho yebo ama at least mamzo usishayela ibhiyo baba akanakanga indaba ezibhaya yabona yena ukuphuza ibhiya kufuneka nama ngijabulise ukuphuza kwakhe ibhiya kunankinga inkinga nje ukuthi kumele nawe uyabona njengomama yebo sanibonani uye lo hlela thamalami unjani baba Khona kunjani? Ngiyaphila man baba iRich Nation TV lo ibona lana ngihamba nomama lana ngabe amazi umama Hayi ngiyamazi. Hlana kanjani nomama? Hayi sihlala kakuhle. Nihlala nonke. Okay. Thema ngilana njengoba ungibizile umama like khona into afuna ukukutshela yona yabona. Ngicela ukuthi like simuphi isikhathinyana athi ukusichaza right ngalokho. Hayi angakhuluma. Mama ngicela umtshele ukuthi sisile. Ngibhalele laba la kuleli khuza le kule show le ukuthi wena awungijabulisi wenzela abantwana kuphela mina awunginikeza imali ene uhlala njoba ngitholela basuka endlini njoba bekuthola la into yaziyo lokuhlala la namantombazana njengoba nibona abafana bamna kugcwele yiwo ke abantu abahlala nabo mara labo mama ngathi bahlalele esayidini Thema ngithi uhlelwe i1 la yebo ngihlele nge1 mara manje like umama like uyamuza ukuthi ukhala ngani Thema mina ngifuna ukwazi ukuthi kahle kuyenzakalani ngizwe iside lakho nawe Thema lami uthi why mara kuyenzakala so mama ngiyakupha imali kodwa ngoku ngilethela abantu bamakhamera angazi ukuthi ngoku yintoni phumani Thema manje uvele uyasicosha sivaye
phumani nihambe Time ima ungabi time. Ngithi phela manje usibhalela umama cause manje like une problem. hambani Time ungasitoko. Time. Manje. Ndiyakunika imali Mame. phumani phuma ndithi hayi Time no. Yehlisa umoya. ndithi hamba Time ngicela ehlisa umoya. zokulimaza Mamela time mamela. Ungamshaya umuntu wesifazane. Mamzo ngicela nimekele. Phuma nawe. Time la beka lo mina ngicophuza ne. Uya hayi ndithi ngisafuna ngoku uzohamba wena awungisupport wena ndiyakunika imali uyanginika uthamni ulethela abantu apha etshweleni eya uzoqinisa ngami ugcine nini ukumnika ayiye time lami angindawo time ufuna imali uma ndibe ndimnika imagqiba kuphela inyanga eyani yokuthenga ukudla ukuthi yena like azinese nje abantwana nokuthi naye azinekse ngitheni Azineze. angithokuwena unikeza imali yabantwana kuphela mina unginikezi hayi uyangithelela akakuphi wena leya Angithi, ukuthi exist uma njengomama abantwana kuphela. uyangithola Thama lampeka umama like ukhala ngeallowance yabona uthi okay abantwana akanankinga ubaphethe greni uyabathengela ukudla everything uphethe mara yena allowance yakhe uthi ukhala ngeallowance no yabona manje nibuye nifake nesilungu mina ngifundanga mawuthi iallowance ile mali le esiphayo like abantu abesimame yabona ukuthi like abomama nje ukuthi umuphi uyayitya Andiyitya kuphi? Jamne uyayitya etshwaleni neshomi zakhe Eziphi ichomi? uyaphuza mamze Eziphi angiphuzi mina. Eziphi? Uwophuza ngikuthole. uthi akaphuza Endlini abakutholanga wena uhleli kuphi? ndithi akangiphumele aphume yebo manje Thama lami thina like sizolungisa lana ngithi anesikhona ukuhamba like ungakasitsheli ukuthi kuyenzakalani ethi mina ngifuna ungitshela ukuthi uzomupha leyo allowance leyo uzomekela njengoba njalo because ucomplain kwakhe kusho ukuthi lento le kudala imudla Thama hayi ndizovuma manje izokhuza ukuthi no ini kodwa angayitshina abangani yebo uyaphuza vele mama Angiphuzi uyophuza isidakwa. manje uyidla kanjani nabangani uthengela abangani Angidli nabangani akanginiki. Mina ngiphuzela i-cold drink kuphela. Akanginiki imali mina. manje Thama lami uhlu why mara at least ungamuphi mara at least esincane se-cold drink or anything umama lo muntu uyakuphekela uyakuwashela uyenzela yonke into ukhulisa abantwana ndiyavuma umama kodwa andifuna abangani bakhe inxaki la kwatisa abangani bakhe uyayizwa mama ukuthi indaba injani Yebo. uthi ubaba like ukwatisa abangani angicela umele ngapha mamzu ungazibuye ngoba hey abantu masese bakwatiwe ozomala mamzu ungabaleki yamuza ubaba ukuthi ukhala ngani mamzu uthi ukhala ngabangani bakho lapho uthi akasithandi lesikimo ohamba naso kusho ukuthi yiso esikuyenza ukuthi maybe ngoba ngasuke ndimbethe ndithi ndizakubetha Ngithuzela abangani. uyabona Thama ungambethi Ngiyangitshela. Angikudeleli wena ukhuza ubani? Thama kanti ukwateleni Thama akandiva akakumameli akanqameli ile abangani bakhe labo sitshela yibo labantu bafuni mamzo why manje le wena soya ngabangani Abaphi? Mbuzo. ukwatisa ubaba yabona ukuthi ubaba Usile lo. Bakho, man. Ukwatile ngoba nakuda kuyimanje udakiwe. okay mamzo ndiyakuphi imali uyitye nabangani okay fine Thama lami ne okay njengoba manje senifuna ukulwa ngicabanga ukuthi sivale le ndaba le yabona Thama lami umama sengihabulile ngokuthi ndisamgijimisa ngokuhlonipha nina kuphela ukuthi ungamgijimisa umuntu ohlala naye Thama lami nizonqanda ungalinge nje uyiphinde le nto ungilethela ikamera mamela ke Thama ungilethela ikamera Ufuna ngilethele ufuna ndibone le kude ukuthi no animameli mehlisa umoya Thama Eh? uyamamela inkinga manje ufuna ndibone la le kuphi njengomuntu omdala ubhayizisekile kuyenzeka Thama lami yabona mara nami ngizomcela lana umamza ukuthi njengoba wena ukwatisa ukuthi abangani bakhe bayemenzisa badla nemali ngizomcela ukuthi astophe labangani nawe ngicela ukuthi like uyenze into right njengoba ngizomcela ngithi uyenzela wena lento ku right kulungile
ngiyavuma Mamzo. ungayiphindi Ubaba uthi uyacela ukuthi le scheme lesi ohlezi uhamba naso akasifuni ubona ngathi yiso lesi like esekenza ukuthi udla imali or usho ukuthi awuyithole allowance nakhona akakusendele. Njengoba ngishilo mfana wami ukuthi ayikho lento akayikhulumayo ukuthi iqinisa akalifuni. Ngithole kuphi mina ngithole endlini. Yena nimthola kuphi? Vele simthola la esijideni simthola la emajideni mara ngizokhuluma naye Timer eMastombambe la eish Timer lami siyahamba ke ufuna ubangiveza kude eGoli siyahamba Timer lami Phumani emfethasivana emayichi asambeni mayichi iTimer lizosishaya la Timer lami ayesofuna ukusishaya namakhamera yeka lenkwankwe lenendelela mama awoza mamzo hey uTimer sorry Timer ngicela hey uyenza into right please mamzo ngicela umele la asambile Timer lami sambile sicela nawe usalenza into right njengoba sikhulumile ngithi siyabonga Timer lami sharp mamzo ngicela simele lana sithi ukukhuluma nababukeli man ubonile mamzo singenile phakathi ngithi ubaba sizamile ukukhuluma naye hayi uyavuma ukuthi okay it's fine yena inkinga yakhe iwani nje kuphela yila abangani bekakutshela ngaba ngithi maye mamzo ngifuna ukwazi ukuthi like abangani bakho bakuyenzisana njengoba like iyamkwatisa ubaba le ndaba Akafundi laba abangani bami abakhuluma iqiniso. Abangani bami banamadoda nabo bahlala bayenzelwa. Mina nje inkinga yakhe ileyo ukuthi nje ufuna ukuthi ahlale nje umbone ehleli lapha. Oh yena nje akafuni ukudisturge nje ufuna ukuthi nje ahlalele utshwala njalo uyasebenza kodwa Uyasebenza. Oh mamzo amara ngizamile ukukhuluma naye ngicelile ukuthi if wena like uzostopa nawe le scheme sakho ekusho ukuthi naye uzoyenza into right yabona ngicela ukuthi mamzo if akayenza into right kakhulu like ebantwaneni manga isendi imali abantwana or manga ikhipha imali abantwana ngicela ungitshela bona mamzo iallowance ngizamile ukumcela bona ngizamile ukumcela lesijasopha ukuthi uzoyenza into right nawe ngicela yenza into right uzwile ukuthi bekakhala ngithi Ukhaliswa into engekho ubiqinisa akalifuni. Angihlali nabo abangane engihlala nabo banamadoda. Suke sihlala sixoxa ngeenkinga zasesindlini. Hayi asibone ukuthi nje ngoba utshwala ukuthi yena uye akinamanje nimbonile ubhizi nama uhleli yena uhlala yi1 indoda. Uyi1 lapha akekho umuntu osilisa okhona. Kuhleli yina yi1 phambi kwalabafazi lapha. Maybe abanye basasebhizi bazofika ngenkathi but anyways mamzo mina ngifuna ukwazi senje uhlala khona etshwaleni mina funeka ngithini mara ngikhulumile naye maybe kuzolunga mamzo ungaphela umoya yabona mina ngifuna ukwazi ukuthi njengoba sifikile lana mamzo sikusizile or like usafuna more umsebenzi wethu kuphethe kanjani hayi ungiphethe kahle ngoba nikwazile ukhonile ukukhuluma yebo sekunomlokhuza wenzani mamzo ngithi sokunomthwalo ohlikile oyehlile okay hayi kuyazwakala mamzo ngifuna ukuthi manje thina sahambe siyosiza abanye abona mamzo I'm just hoping ukuthi nizosala kahle and njengoba sizile like uzochange nawe ngicela mamzo like makakukhuza uzamkumamela yabona okay masibonga ukuthi abantwana allowance khona yonke into ayenza into esikhalela kakhulu le hayi nami ngizokucela ngiyabonga ngiphatheke kahle ngoba njengoba nifikile nje kunomthwalo ehlikile ngicela nisize nabanye abafana nami kanje ningapheli nje ukuthi nisize mina kuphela nihambe nosiza nabanye hayi sodlulela phambili hayi siyabonga mamzo ukusiphi spirit yabona sizophusha kakhulu bafethu ngibonile bafethu ngikhulume naye my brother silitholile iHotman bafethu iHotman elihroti hey sizamile ukukhuluma naye kodwa yena uyasho ukuthi ukwatisa abangani bakaMawuleli mara sirepile bafethu sirepile iRich Nation TV njengenjwayelo ningakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu thank you yabonga